Anyang aki din! Ay, Oh, apay nagunag ti panagsanay mo, si kabakla. ay, awanan, kumare. Awanan, di ka barbaro cellphone ko. Anya, taapay. Napukaw ka di? Wano? Natakaw. Ha? Hindi na pa nag-igay inuman, mare. Napanak tumat ngamin nagsayat. Anya ngay ita. Ay, napainom makitikas taunay. Isadyak madla na puutan no anya. No natakaw, o ano, natnag ko. Anya? Ay, awanan di cellphone ko, kumare. Awanan di mausar ko. Kat basol mo Day tantumot gamin agsaysayot ti aramidam. Anya nga ita. Awan mausar mo nga agsayat. Ay, saan na mabalin, kumare? Inakagsapol iti pakitang danak. Iti kasta, makagatang iti baro cellphone ko. Ay na, jak lakit di mabiyag no awan cellphone ko, kumare. Anya? Katuan, uray nakagugas iti carrots, tapno ang kakwartaak. Wano saan, uray agbali nakalabandera ita. At dalakit maurnong ko. Damag kong agsapsapol ka ni bakit ilyang ti aglaba ijay balayda. Awan ka nga mintay sigod a labandera da. Ha? Kasta ka di? Awan kumare, iso ano kayat mo, mapan ka kasaritam. Ayun man. Ay na, sapay la kumatawan pa'y tinakasarita na paglaban na. Tauray siya kon. Wan kumare, ingka katatan tapno makasaritam. Nadamag ko ngamin ngagsapsapol kayo iti labandera yun, nana. Iso nga'y maya. Wan, pimanaw gamin tay sigod akadwami diti balay. So nga awan ti aglaba ti mureng me. Imureng launay dagiti apok. Ay, katsiyakon, nana. Ha? Sigurado ka? Ay, nana, anya lakit din, aya. Ang angawon naksamot bakla. Sika aglaba? Ay na, nana, pudno ti bagpagakan niya. O sige, umay ka nga ron inton bigat ha? Apag iso a Sabado, kano kayat mo? Umay kan tumanen inton no Lunes. Agdalos ka diti balay. Oh, ay sige, nana, umayak nga umay. O anya, nakasaritam ni Nana Ilyang, mare? Ayun ko, mare. Ay, uwan ko, nana. Ay na, sa wakas. At damat lapakitang dana kuan. Ay, makaornong akmetlangin iti gatang ko iti salbaga cellphone. Ala makitang dan ka, tapno anday gatang mo. Kalpasan na, ipatakaw mon tumanan. Ay, saanan, kumare. Diyak kaya ti mapan ijay nga inuman. Jak mamatikan ka, kumare. Si Kapay, asaan ang mabiyag no saan nga agsayat. No, si kakit dimet, kumare. Ay ngam alaa, uwanan sayat no sayat. Ayos laang. Ngam ti agin dadalos. O, di ba? Katuan. Ay, aglunak na na sumayata ka bakla. Ay ngam, sa anak akas kadagiti karuba nga agin dadalos. Kunam lamit no awan ti aramid da. Ngam, danga daman. Nanay. Abi nga katawa kang agmay-may sa bakay. Ay na, makapaulok nga rod lakay. Ni kanu bakla asayot. Napan kanu nakitang dan ijay ayanda bakit ilyang anaglaba. Ken nagdalos iti balay. Ha? Kahit, anya kumangay ti nakakatkatawa iti dayta. Kat, anya pa'y ngay lakay. Makapaulok Ngamin, idi, kunamla no saan makitang dan. Gaputaday tala agpapapintas ter aramiden na. Ngimita, uray aglaba ken agdalos iti balay. Tinutupan na. Anya?
Ay, baklang awan makukwarta na. Sayet a sayet, ngem awan met gayam pagsayet na ti danga. Ay na bakit? Awan bibiyang mo kwa na. Ngamin, di na kamat bibiyangan. No day ta pa nagkatkatawam, ket napan ka na ginaw, at da ko manaaramid mo. Ay nalakay, biyangak ta makapaulo mo ngamin. Agbibisin a bakla. Agpadadalakin ni pilang ako mare na, ha? Nagpadaan da nga agbibisin. Nya! Nay, si kamot gayam ti masabat ko ibiyan. Naggapam ngay. Narabyan ka may. Ket, di ta igigid atata. Siguro, napan ka manin nakimaritisan niya. Iswa narabyan ka. Ay natata, oray na rabyanak iti kastaunay, awan bibiyang nyo. Day taman biyagyo ti pakibyangan nyo. Awan bibiyang nyo, nga oray agpatpat nagak amapan makimarites. Anya, Laklakayan kayo aman nakibiyang. ibiyang. Maminsan pa'y apakibyangan nyo ti panakarabi, talaga ang makangag kayo kanya. Amo mare, damag ko anapan ka no nagmarmaritis ni Ibyang ijay daya idi kalman. Ha? Kat? Anya ka no tinapan namanin in marites da nga ibiyang aman nakibiyang? Ay kat, asino pa'y kumano saan adata? Duwata ka no nga rod, ti bida iti amin nga istoryana. What? Salba ka talaga ti awanan bain? Uwan nga ron, kat ti may sana damag ko, kat katawaan na kano ti panakitang dan mo ija ayan dana na ilyang. Nangruna ti panaglabam. What? Ay sos! Anya ko mamatin nakakatkatawa iti dayjay? Naglaba ak tapno at datangdan ko. Sa anak mat anapan nagtakawan niya. Isu nga rod, nairwam tamutan iti ugali dayjay nga ibiyang. Amin lakot pakibyangan na. Ay sos! Addan to aldaw na dayjay. Uray po utem ti kunak. Ti awanan ba ina babae? Ay, una yan ay ti tao nga awan maaramitan na iti biyag na. Ay na, bay amon mare. Saan nga iso ti makadadaal iti beauty ta? Ay talaga pagpungpungto tanak dayjay nga ibiyang. Ay na, napyapay kanyak. Tanagbanugak ti kwartak. Sana kas kan kuana. Ama panlaag pakpakod ko diti sa bali. Tapno lang adda kwartana. Ay danga talaga. Nakasawak man ako nakon. Oh, adto'y titangdan mo ana urnong bakla. Ha? Ay na. Agyaman ako unay-unay, nana. Awan anyaman na, si kakit dimot. Ay, sa wakas. Kamaudyanan na. Makagatang akmanan iti baro a cellphone ko. Ani ha? Igatang mula ang iti cellphone day tatangdan mo. Aywan, nana. Diyo ka di madlaw nga awan igam ko a cellphone ko. Ngamin, natakaw iti napanak ijay inuman. Ay unay kan? Ala gumatang ka garaw tapno adam man ang takawon da. An nadam ngamin Ay, huwag nana. I promise you all. Ang nadak ti cellphone ko agatang. Ne, gimatang kamat gaya man iti baro a cellphone mo, mare. Ay, katuwan ako, mare. Apay kapoy. Apaw, sana all brand new, kan branded ko naman. Ayun, Nagbanugak mat. Di ginatang konti kap-kap nakaka-cellphone. Kat, pinadaraam kumamot na tapno saan manen amatakaw. Ay, sus, adula amin na padara nga ibagbagamat ko, mare. Tinapatag kanyak. Naipos ko ti kayat ko nga i-post. Ha? Anya man ang ti-impose mo? Diyak pa'y nakita Kung nakiti-post ko, kastoy ni. Ha? Agdong nga ka, Naimbag pa'y, apagrigatak ti kwartak, nga igatang ko iti usar ko. Ngam ti mapanak, agpakod ko diti sa bali, tapno isi mani, kunat.
Anya? Nasakit nga min tinagam ko. Gapoy tinangag ko, idi na minsan pa nga daw. Matamaan, ti matamaan. Salbagkit de. Ti awanan bain abakla. Pagpungpung tutunak at talaga. Day, si Kamalang, kitagong ungat ka mo tamagmag na. Apayan ni Ibiyang. Ha? Siguro, awan nagyay kamaritis mo. Isungagong ungat ka magmag na. Anya, amo yung mat nga agong ungetak tata. Iso apang nga asiyo. Ta saan nyo kumaanayunan? Amangan nuta kayo ti pangipapasak iti pungtot ko. Anya, Ha? Manakibiyang kayo ha? Dita ka man langan alakla kaya. Talaga nasakit tinakam ko iti dayja abakla. Inton kon sugudak lang arud ijay balayda. Anya? Ne. Apay, anya ti basol je tao ken ka? Takas tao na iti pungtot mo? Ha? Dakkel ti basol na kanyak lakay. Tila mapan na ipopos iti Facebook kunamlan asino akadalusan. Anya? Kitaam ngamin ti post na Sa anak nga interesado no anyaman ti post na bakit? Kan may saan kami a friends? Biro kam tinagan na ta kitaam. Ay na, ibiyang aya. Agunget ka no addanagan mo iti post na. Ngam no awan, anya kumaaga po nga agunget ka. Ay immature da di abakla. Awanan bain. No adda ko maparikot na. Ibaga na. Saan akas jay nga ipos na latan. Immature at talaga. Oh, bigbigat pa ilaan ngam nakasukat ka manan. Papanamaya, Mapanak ijay ayan dagiti ko kumaray. bigbigat pa ilaan bagay. Mapan kay man agmaritesan? May saka man. Ala, buwisitin nakta kitam. Uray si kapag papasak iti pungtot ka. Uray kitam. Anya, sus, mala. In ka nga rudan. No iso ti pakalag-anan tariknam. Inakon, agluto ka iti sidaan ha. Agawid ak madamdamat, mabisinak taon. Apay, awan makan ije balay dagiti marites sa padam? Na talagang sakit di ba? Malalalala, ingkan bakit? Angaw ko lang mo, chika. Ingkan. Makakatawa man bakla. Kat, anya pa'y laing ter aramidam. Ibagamon atap no agkatawa tadua. Ay na, napan kano ni Ibiyang ijay ayan dagiti kukumari na. Imbaga na kano nga immature ka. What? Ako, immature. Taabay ka no ana ibagana dahi ta. Gapo kano iti impose mo iti Facebook, idi na minsan nga aldaw. Anya? Dahita tinadamag ko itay na panak ije tersena ni Mari Cora. Jakmat kiti sinaludsod iso tinangibaga. Tiyawanan bain nga ibiyang? Ho, pagpuno na ang salop. Dapat nang kalusin. Anya? Ho, paimandaya babae. Masabat ko lang. Pakita akiti adong nga star. Sakit din ti bagaan na nga immature. No adaman ti immature kada kami adua. Iso, saan na siya? Immature plus guilty ko naman. Ala, ibagam to kun kwa na masabat mo. Tapno maikat day tapungtot mo. Talaga, madurab ko talaga day jay. Sana siya ti karkaritin na. Anya? Hoy, nasaya at mata nagsabat ta si kaibiyang man na kibiyang. Ha? Oh! Awanan ka itibainan niya. Anya jay madamdamag ko nga ibagbagam ka no nga immature, ha? Kat pudnumat, no adda parikot mo, ibagam, saan akas ta nga ipopos mo iti Facebook, immature ka talaga. Ay, immature talaga, ha? Ang mga no kayat mo ang makakita iti star, madurab ka makitam.
Anya? No adaman ti immature ka data. Sika, ngamin, awan mo tinabasa mi ti posko, anagan mo. Saan ka di? Ha? Sika ti immature. Awan nagan mo nabasam, ngam, guilty ka. Gaputa amom tabaghim nga aramid mo dayjay. Saan ka di? Ha? Napasagidan ka. Iso akas taon ay apungtot mo. Ha? Mawatam ti kayat ko asawan? Anya? Kan maysa, pudno matin baga kiti posko sana ya? Ana say-saya ti kwarta ang nagbadnogan, ngam ti kwarta ang naalala ang iti panagkayang. Anya? Anya, guilty ka sana ya? Sika ti immature. Sana siya danga. Maminsan pa'y nga adda imarites mo. Ha? Pagdarag ta subsub mo ko naktuman. Salpag ka babae. Oh, apay akas taunay nga isam mo. Sumungsungad ka pa'y laang ang pagatlapayag mo tanday ta isam mo. Ay nanagaragsakat. Apay ko nam, natumpak tayo nga ibiyang. Anya? Kaduan, tinumpak itay na sabat ko. Inikak man iti pagnakman na. Awanan bain kay. Kat? Kat, anya pa'y ngay, barangag na ka ma. Immature ngay bagbaga naman. Iso ati immature, plus guilty ko namon. Inton kwan. Ipulong na kaki nila kay na. Ay na, awan bibiyang ko, uray umay da nga agad sawa, pag timog tupay ida. Anya? Ay nagungutan? Amumatan kanya kumare, nasing patak na nasing patak. Ngam no day tayo matlaang tao, ang ati aramid na kat imarites na kiti sana pod no, ay, makatungpa ako nagtumas. Anya? Ha? Tinumpa na ka ni bakla ijay dalan? Punla kay. Ay no, balsak to dayjay, uray putam. Oh! Usto mo't dinaramid di baklakin ka. Anya? Usto laeng tapno agnakam ka. Kenpud no ti imbaganagan ka. No adda immature ka da kayo. Si kadayta saan ani bakla. Anya? Iso aday ta nga inaramid na kan ka, pagadalam ko ma. Sarde nga mo, ti panlakimarites mo. No di mo kayat ama ires day tarupam, gapula ang iti katutong pa. Maawatam bakat. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Anyat ko lang pare. Ada chicks mo iji ili? Uwin pare, nilos. Agbanbantay iti may sa paglakwan iti ukay-ukay iti palingkay. Oho, napintas mo ilaan. Ay katuwan na pare. Adaya mo chicks ko pangit. Awan, polos. Pow! Anyan! Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay. Ay, agar aramid ka pare. Intun ko an maamuan ni Bakumaw. Awan mo lang araw. Ay, nasaan na mapasamak day ta. Amumutan kanyak. Nalaingak nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok tuking ka pare. Ah, Barbie, tinagan na. Niya, haganad ka. Sana balikan niya, tawan na sawak. Ngam si kangay, adda. Sapay kaslatig rin ni Bakumaw no makapungtaw.
Itaman pa'y akas ta ti pormam lakay. Sa dino ti papanam. Ay, ako adala papanan mi ka ni pare dino. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, iji inuman. Bakit mo? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat, anya pa'y lang ngay. Agrup-ro pa kayo met nga arak kan babae. Anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay bagamon, imbis nga grup-grupat na tao. Di mo kaya't adenggan ti bagbagak gaputapud no. Winain! Indakon, bye-bye! Ay no, si kamot kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Gunadi nga nakapimpintas. Ay, siya gam ni Robin. Naimbagang oras mo. Kas namat kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan kaya, ay, single ka pa eh? Un manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amo iti sa bali at tao. Noad dan asawa. Sa bagay ano kasta? Amang ano, siya ti lalaki aparakan ka. Ha? Single ka pa eh? Amang pa asawa. Kasta ka din. Wen! Iswa, sapay la kumaata, okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa? Kahit kasano paray? Kasano ti panagamamuyo kan ni Barbay? Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbay. Ay no, siksik ka nagpudaw. Kahit naalam ti cellphone number na. Una, oray tinagan ti Facebook na kaintid na. Ay no, nasayat ano kas na paray? Na, sapay la kumataaklunan nakladya balasang. Wan pare, uray nangisit ka, ngam adamit lang am. Iso nga mo, saan nga agpangadwa dayjay ang mga klon king ka? Anya? Ngam niya, lalay ngam ti mangilimay no bilang laan. Nakabutbuteng ni bakit mo? Wen pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nilakay ko dito eh? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gay na, saan pa'y anagawid? Anya, sino nga'y ti kadwa na rimwar? Ni Dino agayom na, ni Dino matgayam. Ay na, no day alalaki ti kadwa na, amo mo no sa Dino tinagturungan da. Amo mataan sipod pa'y, song day agayom na. Nanang, siguradaw, napandamanan ijay ilay. Ay, damag kaw nga da kano babae apaspasyaran ni Dino ijay kahit. Ang mga nuray ti asawam, adamatan paspasyaran na. Paliwa Josefa. Anya? Adakan. Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka nagawin. Napanam? Ni bakit man? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw. Napan ka man nagbabae na niya. Si kamoy. Narabyan lang dataw, babae adagos. Ay na, amo kon ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga, no sa Dino tinapanan nyo kini Dino, ha? Na bakit? Adala na pan mi natindaran akasangin ti may sagayam may. Ha? Sigurado am lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Maamwak lang nga damanin babae apagluklukam. Ha? Talaga apot dak dayta. Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Mariknak! Nagaduka kay bagamon. Mala. Nagluto kan. Mabisina. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul-bodan na. Ay, bun gaya man niya. Kwa, saan ako namangan? Ay na, nabsuga gaya.
Anya? Day, si kamot ti masabat ko, Baugs. Ha? Awan tata. Kitam kay di day tadalan mo tanay nakaisem kamilatan na magmag nang agsilsil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Kwa, awan tata. Sigurado ka? Mamukon ti style mo. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tatamay. Kay, asinaw ti katitiks mo. Awan, tata. Palipas oras lang, di makunak, Bogs, ha? Kapag mangaliwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan, tata. Sigurado day ka. Ne, Rabina, apay anak kapilas ka. Papanan nyo manan. Ada papanan mi bakit? Anya kalaki din aya? Imbes amapan ka agsapol iti panggadam, day tamot agbulbulakbol ter aramidam. Di ka kumamaitultulad kin ni Dino. Ngamin ni Dino, awan pamilyana apakpakanin na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngamsi ka, adda talo nga anak mo amang namnamakan ka. Kas ka mo labaron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar kalata, naimbag kumamat no pagsayaatan ti papanam. Kapag sayatan mo ti papana. Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka itipag na. Ibagak to, inton makaawid ak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang. Nakasukat ka ma. Papanamanan ka trumabein. Kwa, hijay, ayan da, pare Dino. Anya? Ha? Apay, mapan kayo manan ijay ilay. Saan? Anya, kay laki ni. Ay na, Bogs. Basta da kayo kinidino tagkadwa. Tila pa kadandanunan nyo. Kan tila maararamid mo ang masursurom kan kwa na. Nanang mo, agawid kayo. Tani, inak mo tayo. Sigurado nga, ura yun, Dino. Sigurado ka? Asaan ang maamuan ni baka mo ti papananda, paray? Saan? Maamuan na lang, ibagam. Anya? Gaway. Awan amo di bagat ko, may papan iti papananta. Nang runa, iti may papan kada kami ka ni Barbay. Ay, nasayat ano kasta? Mala, mapanta nga roday. Sigurado nga gurura yun nagiti chicks ta, paray. Agyaman na, kiti pa ng sarungkar mo kanya ka. Awan na nyaman na. Sige, akidimit. Basta parakin ka. No problem. Agyaman ak no kasta. Ayun gayam. Anya jay ko nam itay. Mapan kayo pa'y kinidino, ide ba? Awan, mabit kami lang. Agaw awis ngamin ni pare Dino. Di ka madanagan. Tapara kanyak. Sika lang, ti babae nga ayatay. Di kami uminom ijay. Nasayat nga rod no kasta. Umawag kan to nga rod Wano ag-text ka no nakaawid kayon. Ay, sos. Nabaratag na pare. Pero nakasla, di na kabalan agad. Ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Damagan na noon. Nakaamit na. Sa Dino ti ayan mo. Una naman. Ay, sos. good. Ibagam anak awid na. Tapno awanti ato. So, pare. Sige. Nakaawid kami, my loves. Don't worry. I love you. Oh, na-reply ako.
Bilibak mo titiday chicks mo pare. Sakit na kamay. Una, nasingkot ni Barbie. Awan mo ako nak. Ngamin malak sida na pintas ka nasingkot pa. Mariknak nga ayayatan na pare. Nagkasat ka. Iso na lang malas mo Mike. No, mamuan ni bakit mo pare. Iso alala nga mga ilimad pare. Nasaya at nakaawid ka pa'y, sika ang lalaki. Sige man bakit? Nagawid na kalangaroon ko. Ako ngit ka pa lang. Uray saan kan amangan, amok anabsog ka iti babae ijay napanam. Ala, ingkakat maturugan. Nubigat tanto nga agsarita iti nalapat. Sige talaga bakit? Di nak-awag-awagan iti bakit ko nak. Amangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Sige, matulog ako bakit? Good night. Isumat la ka na yun kaarumar. Tagayang, adda babae akasin sinarak mo salbag ka. Anday ko. Anya ti bagbagamon? Oh, daytoy, kitaom daytoy. Tapno ammom, narong send ka idirabi. Siguro, text mo kumaday ta iti babaem, ngam siyak tinakaisendam. Ha? Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti serserbim dito'y balay, maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Akwa, bakit? Akwa. No agbabae ka, lalaingam ti agilimad, saan atay marorong sent ka. Dapay pa ay labyom iti babaem, idinto tawan sidaan dagiti anak mo. Ha? Apay, di ka mabain? Ha? Nagpuskol tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di kakit umyan ijay ayan ti babaem. Ay na, napunuan akong kulaktumat. Basit langan. Makaammo ka. Nujak malapdan ti bagek. Talaga aput dak dayta. Put dak! Anya manunday ti text mo, ha? Apay nga, gungungot ka manan? Kita umanday to'y text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam day tang aramid mo. Talaga pagpungpung tutan na. Akwa, bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam dahil taig mo ako tsilyaw. Ibatak lang day to'y numaputad ko day ta. Bakit? Bakit pagsaritaan ta dahil ito'y? Wan. Aklo anarong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang day jay. Nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak. Ay, unay kan. Ala, amin akawos mo. Ala, agtalaw kan, no di mo kaya ti agbyag ngawan mabagbagim. Tatalaga apot dakday ka. Anya? Namuan ni bakit mo pare? Uwan pare. Jakmat nasiputan na narong sendak gayam. Imbis atex ko ni Barbay. Naisin ko kun kuana. Ay sos, day tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka pare. Sapay nakabot-butang ni bakit mo? Kastaon iti pungtot na kanyak. Nakuna na pa'y jak pumanaw ko putden na ti magbagbagek. Anya? Ay awanan ati pang chicks mo no bilang laang pare. Ay una. No ag-chicks ka nga main, numero 1 at tandaan saan ka marurungsin pare? Nga main, iti day tapay lang nga banag, ay matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan? Saan mo na masarungkaran ni Barbay? Talaga saan ay? Ngamin naalam mo ni bakit ko tinambor na iti cellphone. Na itix na ko ni Barbay nga da asawa. Anya? Uwan pare. Iso jak kaya tayo.
Ay na, husto lang daytaan na rong sent ka. Nanang. No sa nagapoy ti dayta rong sen. Awan pa'y panggap mo ngagbalbalay mo. Agasam, iso lagayam dayta ti makagapaw nga agkarasubli kayo kinidinoy jay ilay. Gapoy ti babae. Ni nanang may... Anya ni nanang mat ngay bagbagam. Katpud no magti bagbagak. Imbes ati oras ngay paay mo iti babae. Kat ipaay mo kumay ti pamilyam. Nasaysaya at pay. Uy, nanang. Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang aramid mo, tanay. Kasta unay ti pungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day tamabagbagim ako na agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Alan abakla, picturean na tapno adaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag matan asa anak ang nagpo-post iti picture ko ket. Anya? I-post mo ko na? Un, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na, maruruday jay. Apay ko mamarurod, ket jak mat pakibibiyangan dagiti ipopost na iti Facebook na. Amo mata ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang arod. Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost tapno ad dapay amarurod. Tapno bumakat akarkaro. Agbibisingot dayto a babae. Post iti picture na. Kunam lano na pintas. Oh, apay ngay kumare. Kasla tumanabutob ka mat nga agmay-may sa. Ay nakita man dayto impose ni Sheila iti Facebook na. Napintas laeng mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Kasla sunggo. Aniya? Pudno mat, nalabas ti kinaagbibisin na. Kunamlan nakapimpintas. Ay namare, gagangay na Facebook na nga ron. Di i-post na, di kayat na nga i-post. No marurod ka, saan mo akit kitaan? Kas jay laang dayta kumare. Ay nadyak nga rod malapdan ti bagik asaan ang makaungot. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Anya? Wan, kumare, dayta ti marikriknak, tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makitkitak ngamin nga ilalike nila kay ko. Ay nakumare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot ti makita nila kay mo. Anya? Hoy, Dario, Ne, apay nga hoy ko nang magkanyakon. tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Kat napindas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang, may. Kasta unay man ti pungtot mo. No siyak ti agpost, di mo pa'y mailike mat. Ngam no sabali at tao, nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lamanan ako nakon. Di ta ka man langay. Anya? Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina, gapo itimpos ko? Wen! Iso day ta tinadamag ko. Taapay nga ta. Ay naamo mo na dya bakit? Umapal. Umapal siguro ata napintas dagiti ipupos mo a picture mo iti Facebook. Kat no isuladay tati pakarurudan na kanyak. O di agpost mo.
Ay na! Isu asaan ang makapupos iti picture na ngamin kuret-ret ng tirupa na filter kaya. Hoy, Amangan no mga narigatin. awan bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalinmat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy! Amukon ti aramidak kumare. Ha? Agusarak man mat iti filter, tapno man umubingak mat basit, nga uray iti ladawan laang. Aniya? Wan, kumare, akas iti aramiden dagiti daduma, nang rona iti dayjay nga bibisin. Asino ti dakdak kamatam? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpos, adda filter na. Ay naku mare, ni Sheila ubing pay. Isu nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Ha? Saan akas kada ta abaketan? Isu asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na? Kada kwa na kini bakla. Ngamin, adayo abakbaket ta ngam isuda. Anya matan ti kastoy. Hay! Nay, apay nga gungungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit-picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday to'y cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit-picturak, tapno adda kumamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay! Anya nga ro ti maramidam nga eh. Papasulam ka dahi ta cellphone mo, dahi ta kamera. Bumakbakit ka nga ro dahin. Anya? Isu adi mo pabasulan dahi ta cellphone mo, bakit? Talaga nga isu dahi tan ti rupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter ti osaram. Saan nga agkorey? Maawatam. Anya? Gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare, tayman quality a cellphone. Aniya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manin iti cellphone mo, nga oray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalasmet nga minti kamera na ti cellphone ko. Aniya? Ay na kumare, saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rod kan ka, bakit tan? Aklunan talatta ka din. Alangan agumatang ka laang iti cellphone mo, tapno ada pagsilpem. Tapno agrup-rupa ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di ti mapano paggasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakit? Anya mo tin ito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis sayan man ti panagus-usar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Ay, anya kalaki din aya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan adabaklakan sila. Ah. No ti pagarupda, kat isudala ang ti maka-i-post iti ladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. Anya? Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impost na. Ha? Asino nga iti bagbagam ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard nga min tapno agbalin lang nga ubing tilangana.
Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, sumulagam aging matang iti bara o cellphone na. Tapno adala usarin na pag-picture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang isulat ta. Bakit divi na latta ti picture na? Ure naka full filter. Ay, makapalak kaya. Anya meten manang Sandra. Bagaan ni Mang Divina. Sa nabali nagayam kayo met. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Wan nga rod kas laalya. Ay, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day takin kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipus na kat naka full ti filter na. Ay, apay. Di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di nalata aklonin ti panagbaket na. Wan nga rod, kaya't namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay, filter ay ti solusyon. Ay, una yun, abakbaketan. Ay na, pangaasim man bagay. Tenggam ti bagbagak. Han, Siya nga asawam ti mababayin. Gapo iti nalabos sa panagus-usar mo iti filter. Tapno mo man niya. Pagkakatawaan dakan dagiti tattao dito lugar tayo. Gapo ka dagiti ipupos mo arupam iti Facebook. Anya ko matibibiyang da. Kat buyain dalatta ka day. Bakit? Kisayam kumamot ti filter na ah. Kasla ka mo tin al-alya. Saan lang nga may sawan no dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda bakit? Ay na, mababainak pa yan. Ay na, kas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam keti. Umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. ay namare. Saan ka kumamasair iti dayto nga ibagak ha? Ha? Podno, ti imbaga nila kay mukan ka. Ngamin, uray siya, ado ti mangibagbaga, nga idanon ko kanukan ka. Kasanon numapukaw ka? Saan to analakat ni mang sapulkan ka? Ngamin, sa bali ti rupam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Podno ti ibagbagak mare, numapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamin, kasla artista ka iti Facebook. Ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kamat gayam ti masabat ka o divina. Ay sos, imbaglaki din ta sa anak at maray. Anya? Saan ka nga min nairopaan? Nagalas mo tanday tanga ugali yo. Ay, saan mo? Ibagbagak lang ti puno. No makikita nga min dagiti picture mo, nga ipopos mo iti Facebook. Ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-full ti filter mo. Ngam iti personal. Ay na, pakawanam. Anya? No kasjay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamot a palaluan at filter? Nga may makapakigtot ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka? Saan kamot tin siguro mas daaw, bakay? Ha? Unak to mga mingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka. Asaan ka unay iti filter? Ngamin, nakaskas daaw ka iti personal. Ala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rupam kada sila. Adayo angaw ubing dangam si ka. Manuttawan maun. Iso nga aklo ng latan bakit akas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita. Saan akon nga agusar iti filter. Sakbang.
Adaman pa'y akas lain sardeng mo, ti pa nagpupus mo, iti pictures mo, iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Taapay nga eh. Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipupos ko. Ngamin, kastaunay a filter na. Napanunot ko a husto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko, nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan Mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin a pudaw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Di sakto laeng. Saan akas iti ipupus mo? Akas langhil ng samag. Gusto dahi ta nga imbagam bakay. Sarda nga mo, ti pa nagpupos mo iti ropa iti Facebook. Nga main, saan ang makayayaw? Bakit? Wan lakay, isardeng kon a talaga. Saan magkidi ang maiparit nga agpus ka? Iso na lang, tadya kumamit, natural nakababain ka dagiti makakit-kita. Di ka madanagan, lakay. Manipod ita, saan akon nga agpost. Ken aklo na kon akas to'y tibagit. Abakit akon. Nga oray anya ti filter nga usarak, ad-ad dakit di apumangit ti rupa. Ket ad-ad dapay abumakit. Nasayaat mo, ita napanunot mo na ita. Aklo naman, nanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbalin nga ubeng? Ti kausar mo ti filter, numapukaw ka, narigat kantaon ang mabirukan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Nay, si Kamot Gayam Julius Baraw. Uwan na, naimbag nga orasyon. Imayak, tasarong karak ko man ni Elena. Ha? Ada ka din ni Elena, nana, wano rimwar. Ay na, pasensya ka kuman, Awan mo ti anak ka, Itay pa'y arimwar. Sigurado anapan manen ijay balay da Maria agayum na. Kasta ka din, nana. Ay, sayang. Laki din numadanon ko. Ngam di ka madanagan, Baraw. No agaway, ibagak ngayon may ka. Agyaman ako, nay, nana. Ipatik nga rod kada kayo dahito imut ko asabong. Para kumakin kwa na. Sige, agyaman ak unay, Baraw. Anya, may manan ni Julius itay nanang? Wan, anak ko. Umay nakakumasarungkaran, ngam awan kamat. Anyamot na dyan lalaki? Imbagak lang aroden kan kwa na ajak kayat. Awan ayat amariknak, ngam umaylat namat. Ay na, uray ta anak ko. Irespetum lat tajay tao. Nakababain mo't nubilang laang. Kasi numat ngamin nanang, saan laang anamin sanwan no namin doang imbagakan na. Amang sapon laangan iti sabali a babae nga arman na. Ngam, mala, husto na nakaw. Ingkakit kitaan jay sabong nga inyag na. Impan ko ijay kusina. Anya! Apay ngamin, adi mo kaya ni Julius? Ha? Wan nga rod nasingpot mo't kan nataer. Kan maysa, adda trabaho na. Awanan ti sapulam kan kuana. Ay na, da kayo at talaga. Amo yung amin, anya. No siyak ti saludsudan nyo may papan iti dayta. Jak kayat at talaga ni Julius. Wan, pudno, adda trabaho na. Nataer kan nasingpat. Ngam,
Anya mananday ta ang ngem. Amoy umat, amarigrigat kami ang. Iso ano mabalin, tay adda kumamat kabailan na itibiyag Nakurapay kami lang arudan. Nakurapay laang mat, ti pakiasawaang. Ay awanan na. Anya? Jakmat kit di ibagbagaan nakurapay ni Julius. Ngam panagkunak, saan nga umdas ti trabaho na ang biyag iti agbalin a pamilyami, nubilang laang. Apo, nagadumanan nga imbagamdang nga. Kaya no di mo kaya saan laeng. Ay, di pa'y lasyak ti armo ni Julius. Anya? Katwan? Ay, naaklo na kadagos. Apay kapoy aya? Nasaya ate may ka, Julius. Wan Elena, imayak ta sarong karang kamanan. Pangaasi ma, daytoy kumanti maudi a panagsarita ta. Ha? Imbagakan ka ang awan namnamam kanya. Saan ka di? Ado, dagiti babalasang di lugar tayo nga ubing ngam siyak ang mabalin mo nga arman. Ha? Wan, ngam sika talaga tinakariknak iti ayat, Elena. Ngam awan at talaga ti ayat amariknak para kan ka. Iso ang pangaasim, sardangan nakuman. Sayang laan ti panawon mo may ditoy. Anya? Anya? Inungtam ni Julius kunam Elena? Wan, inungtak man langan, barang saan nga agsubsubli di balay. Anya? Makauma ngamin. Namin anon adaras nga imbagak. Ngam karasublimat. Di inong takon. Unay kan Elena. 35 mon. Ngam agpilpili ka pailaang iti lalaki nga ayatom. Uray 35 kon. At dalatamat standards ko ama ko na. Na yan? Kayat ko tay baknang. Uray lakay, tabaknang. Tay pagiddaak ko mati kwartakat. Ipungan kan pagulis ko. Anya? Ay, isumat lagayam nga danangag ko anay dumduma nga uni ti bilit idirabi ay. Ni, apay nanang. Ay na, natay ka no di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Ha? Nila kay Punsyo? Natay di asawa na? Wan, nabayag ngamin ang nagsakit dayjay. Kat, husto tapno aginanamot tan. Total, bakit matan? Anya, na, yapay ngay anak ka. Kasla marakan kamutan anatay di asawa nila kay Punsyo. Saan mat nanang? Gagangay laki pa nagsasaok. Kasla saan kayo ang nairwam kanya? Uy, adda good news ko. Anya dayta? Ay siguraduam alo magtuak iti ragsak ko iti data good news mo. Ay, unay ka. Bakla ka talaga. Ibaga nga rodin Ay na, natay mo di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Anya? Dayta ti good news mo? Wan, hiso ti good news ko. Ay, dadaal sa ti ulo mo. Hoy, sana niya, ibagbagaklaan na amuyo. Ay, nasaan na sayat ditang aramid mo Maragsakan ka matan, iti ipapatay ti asawa nila kay Punsyo Sa anak amaragsakan, ibagbagaklaan. Anya? Apay akas sa ti reaksyon mo anak kaam mo anatay di as nila kay Punsyo. Apay, anyaya ti reaksyon ko. Kat naragsakak lang mat. Saanon nga agrigat di asawa na iti sakit na. Nasaya at mat no kasta. Kasla sa bali nga min ti kayat asawan day ta panagis-isem mo. Napanunot mula day ta. Malaki din. Agawa am timangan. Tamapanta ijay daya. Mapantamat sumarong kar ijay ayan tinatay Agyaman ako na iti kaadayo, Maria Elena. Ay na, awan anyaman na tata. Ada maka di kusina, ha?
Ingkay latamangan, numabisin kayo. Untata, agyaman kami unay. Siguro, ag gusto ka kinitataponsyoan niya. Ha? Kas ka lang makaisbo, no makisarsarita ka kankwana. Ay, si kamot friend, tilay bagbaga. Aminam ki din. Ah? Ay, kwa? Wen, ag gusto akan kwa na. Iso akas na unay aragsak ko, idinaamwak analipatan ni bakit na ti umangas. Anya? Wen, friend, Sa bali mo't talaga ti mindset mo, anya. Naidumduma talaga. iso akal pasan ti pamumpun ti asawa na. Rogyak tinabayag a planok. Gargaryak nila kay Ponsyo. Iti kasta, marik na ti ayat ko. Numapasamak dayta. To ison to ti matay. Kukwak to amin na kinabaknang na. Anya? Anya, agayat ka kinipon siya. Wala nang, kut maragsa ka na. Gaputa agayat ka numat kanya. Anya, ay ayatak ni tatapon po nanang. Iso asaan nyo kuman alapdan tiriknak para kenkwana. Ay na anak kaw, ni Julius akatawunam, di mo pinaganap. Ngam ne Ponsyo akatawunak, isaw tay ayatam. Wala nang, amo yung matan nga aglaplapusanan iti kinabak ng dadya alay. Ha? Kayat mo asawan, ti kinabak ng nalaang ti kayat mo? Ninanang mo't. Ang kaslakas na. Ngam sana bale. Masursurok to nga ayaten ni Tata Ponsyo. Ayat apod-pod no. Por Diyos por santo, nagado alalaki ang mabalin mo apagpilyan. Ang no apay, aday jay pala alakay ti pinilin. Iso nga ro tibak nang. Anya? Mindset ba? Ay, jak mo ti pampanunutam. Makaamo ka itibiyag mo. Katuan, ibagbagam la day taa. Oray po utam, mairanod kanto iti kinabak nang ko. Anya? Nay, apay ngay. Saan mo kan nga umimbag day ta uyak mo? Bakit ko? Jak man mo. Jak mat la may imbagan. Adon nga agas ti ininom ko. Nga maawan lat namot. Ay, sos. Masapol nga agpa-check up ka. Tapno maamuan, no anya day ta. Ay, saanan lang ay. Kabakpay mo. Di ka madanagan ta siya ti makaamu iti gastusom no bilang. Ala, hindi ka madanagan. Ibagaklat tano jakon kabaulan. Nasano daytan, awan ka di pa'y panggap mo ang mapanag paduktaor. Nabayag day tauyak maun. Nanang, ay nanak ko, di mon panunutan astusam no bilang laang. Napatpatag ti salun at mau. Huwag ka dinanang, mapanak tulat ta. Ay, kanon tupay ngay dayta. Mapankakit dain. Di mon urayan ako markaro dayta. Huwag nanang, di kay madanagan. Pailak ti bagi. Una yung tigas to'y. Jakmat lang yung bag. Ay, ibagbagak namin kan ka, mapan ka agpa-check up. Di na ako dagdanggan.
Mapanak tulat na. Di kay ka di madanagan. Kabaulak ti bagik ko nakamit. Ay, manon abulan day tang uyak na. Saan pa naging imbag? Wan nga ron. Jak man amo no nakaalalaak iti kastoy. Manon nga agas ti tinumta ko. Ngamawan matlat na. Amangan kit dinok. Nukwa. Anya ako ah. Amangan kit dino sa amatay ngam ni Tata Poncio, ha? Anya. Ti mindset mo ngamin, ket inton matay, kukwam amin a kinabaknang na. Ay, sa balitan ti mapaspasamak, panagkunak ket. Sikan sa ti umuna? Saan anasaya at day tanga angaw mo ah? Sa anak nga agang angaw. Ibagbagak lang ti madlaw ko. Iso nga itapay laeng, agpanunot ka kuman. Anya, kasta ti imbaga ni baklakan ka, Elena? Wan friend. Kat, amangan no pud no? Panunutom ana imbag ah? Ha? Saan mat siguro? Anya ngay kumati connection tinabayag a panaguyak ko iti kinabak ng ni Punsyo. Kat, sa balimat ngamin ti mindset mo. Ti kinabak nang natikayat mo. Saan mo nga ay ayatan jay tao? Ay, di ka di mabutang asika ti umun-una amatay? Ay saan? Tsak mat itulok ah. Panawak langan ni Punsyo no kastamat lang. Kayat ko pa'y tagbiag. Kat, nasaya at ano kasta? Panunutom, asaan a nasaya at day takinabak ng laeng ti kayat mo. Ibagbagak tumat kan ka. Ado ti kakasta at tao. Nga isukit dit imunaan natay. Ngam ti lakay abak nang. Anya? Anya, dito'y kan balay nga agnaag. Wan nanang, panawa ko ni Punsyo. Ha? Maputangak nanang. Amin ngamin at tao. Ibagbagadang amangan kano no siyak ti umuna amatay ngam isong. Ay, husto tanapanunot mo dayta anak ka. Dito'y kan balay. Agpaimbag ka kitdain. Iti kasta, makatrabaho ka. Saan aday tamang namna makalaeng iti kinabak nang day di alakay. Amangan nusika, ti umuna amatay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Si ka madam ti masabat ko, kumari Vanji. Wan mare, papanangay? Inakman agsapol itigay, uno lalaki. Anya, sika at talaga. Bigbigat akasta ti ibagbagam. Shemperds, para masaya. Diyak kaya ti bigbigat na nakamisuot ti tao. Sa bagay matkit di ah. Where are you going anyway? Kat, Domingo mat ita, mapanak ijay ili. Agpalengkeak, mare. Ay wow! Agpalingke ka? Ngim kasta ti postura. Talaga lang ha? Ha? Apayan ako nam dayta. Gano'n nakapinpintas ka iti langam. Kas kamit lang mapan umatindar iti kasar. Si kakit di mo't mare. Adon tinaibagam. Ala, ingkan ijay papanam. Tainak mo't tan ijay papanak. Kahit na nakapinpintas nga pa iso ti langam. Angam sige, ingat ka. Aldawan, ngam awan pa'y laang day abakla. Ha? Panan nyo ayang? Mapan kami ijay bangkad nila kay Fausto. Mapan kami man mangala iti kalunay. Ado kanukit, tinagtubo ita. Ay kit urayam ang mga ano pa umayon. Ay, imbagak lang nga ruden amasapa. Ngam ni, itayak pa'y nga agur-uray kan kwa na. Urayam nga rod, bakit? Ang mga ano dalakit nakataktakan na. Ay, Ang mga ano madama pa lang di papindas na. Ang mumutan di gayam mo abakla.
Uray bangkag ti papanan na, masapol ang nakamake up. Aping ita ka laang, nakabaybayag ka. Ay na, pasensyakan kumari. Nabayaganak. Tanasaba mi ni kumari Van Gigi Dalan itay. Nagsarsarita kami. Anya, ka, anya tinagsaritaan nyo. Awan man. Dinama ko lang no sa dino ti papanan na. Kat mapan kano di palengke. Day talaan, ti makagapo. Ay, ma-appreciate ko kaya di langana. Ha? Papan ngamin iji palengke. Ang ay na nakapustura. Kasla umatindar iti kasar. Anya. Ay, bilib na bilib akes ka ni Mari Banje. Amo nang aywanan ti bagbagin na. Inak naman iji balay na. Damagak man no anya ti usar ng skincare. Uno sabon. Barang tumalab dito yung rupak. Anya, umay mula ang damagan no anya ti usarak asabon kan skincare, mare? Isuladay tatiranta ngay may dito balayo. Ay unay kan humare. Anya laang ngay ti usarak asabon. Jay laang mat ginatang nilakay ko apang pa. Ay, sana all. Sana all talaga. May asawang ganern. Anya? Anya nga ti asabon. Oh, adoy oh. Kastoy di packaging na. Kan adamot lagi natang nilakay ko a lotion. Iso ti usarak. Mayat mat. Iso ti kaalaan ti skin ko. Amo mare, umapala ka talaga ka. Si kakit dimot, mare. Uy, puno ti bagbagak. Ngamin, adda asawa, nga amo na ka nga aywanan. Ay, hanggang sana all ng ako. Ay na, day tamo ti pagyamyamanak ko, mare. Ngamin, amo nilakay ko dagiti banag, amak pa ay itiragsak kanya. Nga oray basit la banag. Amo matan dagiti asawa a babae, oray sabon lang apampapudaw kat naragsaktan. Oo, kaya? Ala, gumatangak man iti sabon akas iti inusar mo. Isuman, ti inak gagaraan iti ili. Parang adapay naman ang agbali ti kulay ko. Ay, ano ba yan? Nay, supot mo't ti sabon day tay gemaw si kabakla. Apay, agpidpidot ka iti basura. Ay, no. Nadalos da ito'y asupot. Dinawat ko ni Kumari Vanji. Supot ti sabon nga usaran na. Ah, sabaw. Nana. Pimintas nga minti kudil ni Mari Vanji. Manipod na gusar iti sabon. Iso apadasak man. Ay, katun awan mo't dakas na. Wen, tapno pumintas mat, tirupak akaskan kwa na. Ay, katun ay inan, kita agmanday ta asupot. Sa pulak tuman mag, ijay ilay, numapakag palingkay. Agusar kayo mat? Ay, katun awan mo't dakas na, si kakit di mo't. Oray bakita ka, no kayat ko ti agusar iti sabon apang papudaw, kas kada skincare, mabalin lata. Awan makalapod kanyak, bakla. Apay nga bagay, adda ka mutlatan dita, suli ang nakululi mag. Apay, adda ka di parikot mau. Awan, Saan ka mutakas ta, no awan problema mo kahit. nung kunak nga awan. Ay na, bakit? No parikot mo, ibagam. Iti kasta, matulungan ka. Uray ibagakan ka sa anak a matulungan. Bakit? Hay, pari ko, no kasano ak makagatang iti sabon nga usarak dito'y ropak, kan skincare. Anya? Kita man, amin dagiti ka aruba, ako kumarek, agus usardan iti skincare, siyak nga ang ti saan. Ha? O, anya, ada may tulong mo? Day tati parikot ko, hindi damag ka, ngamawan mo't gayang maitulong mo, ha? Salbag ka?
abutin ag taon lang, iti 40, iti kasta lang ayo. Ay naagyaman ako na jay. Gapo da ita iti panagususar ko iti sabon ken skincare. Ay kat nasayaat no kasta, nana. Tapno ad-adda nga umubing ti lang ayo. Wan nga raod banjay. Anya ti amaw no adda foreigner amangayat kanya. Anya? Nangangaw ko lang si kakit di mo. Agusarak iti sabaw na pangpapudaw ken skincare para iti bagay. Saan atap no agampang? Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Wan, siya. Siguro, dinak na ilasin gapo iti lang kanya. Ha? Pimudawak nga man. Kun adaw ti mangibagbaga nga imubing kano ti lang. Wan nga rod, nana. Kasla kay agtawon iti 40. Gapo dayta iti sabon ken skincare nga ususaran. Isu nga agusar kamutan. Agusarak tulat na anana. Ngam saan nga skincare wenno sabon apagpapudaw. Ha, addan to sarak tapno pumudawak nana. Ket masiguradok anapudpudawak to ngam da kayo amin. Anya. Ay kat i-share mo kumamot Ay saan? Bagyo lang dayta asabon ken skincare. Basta siya. At daamok apagpapunaw. In just one day ko naman. Shortcut day jay nana. Shortcut. Anya. Ikanak man iti kwartam lakay. Uray 150 naong. Ha? Ananum ti 150? Ay basta. Awanin ti adupay adamag. Basta ikanak. Adda na patag apang igatangak. Ha? Anyaman daytan? Ikanak wanaw. Aguray. Atoy. Ano sam? 120 lang dadda. Anya? Makamukan ang mga ibadyo. Anya tigatangan. Ay, sika magayam, Sandra. Pantata. Ay na, pangaasim Bigbigat pa laang. Ang mga nuko naman nga umutang ka. Judgmental kayo mat at talagaan niya. Sa anak nga umutang. Apay, di yung makita da iti kwarta nga igyom ko. Gumata nga tata. Sa anak nga umutang. Anya gatangam ngay. Gumata nga iti may sa Azon Rocks. Tay makil a plastic tinagkargaan na. Ay, sige mabilang ka lahat tiga gatangam. Yan, lakwandak matlaangan iti may sa ang kapas. Kapas? Ano ngay? Ay natata! Awan ka din ti ado pa asalod sudyo. Basta yun tigat-gatangak, nalpas. Anya? Oh, aday ka. Naikarga kon ti Sunrocks iti basit a container. Ketrug niya nga ipunas iti rupa. Sigurado, napudpudawak to ng amin a kaaruba. Aha. Aday ka. Mangrugin a sumilang-sumilap ti rupa. Sigurado nga umapal ni bala no makita na. Aha. Ay! Anya ka din dito nga raramidam itiruban bakal. Ay sus! Ang mga numangag dagiti kaaruba, kat maamwa ti sekreto. Anya? Ay na, dadahil sa amot yung ulom. Apay nga asundroks mo tintin pumpunas mo itirupam. Katap na daras pumawa, shortcut nga rod, saan akas iti us-usarin da vanji, asabon kas kada skincare. Napanunot ko da ito, ngamin, kabailan na apapudawin ti bado nga damantyana, ropan tokit din. Anya? Ay, nalabos mo tinday ta kinalaing mo, Sandra. Ay na, si Kaman pa'y lang tinakita ka nang i-apply iti sondrok si Tirupa na. Ay, salbag kiday.
Oh, anya. Nag-correct kinalaing mo, Sandra? Italaan day tulakay. Pumintas to day tirupak. Anya. Kasano ko mapumintas? Kita man day talangam. Aguk ukis mutin day tarupam. Sapay, nini. Agnanan. Nakaangangot pa'y. Di ka man dilaw-adilaw. No awan maibagam, aguli makalatan. Anya. Rupak day toy. Amidak ti kayat kong aramidan. Tapno pumintasak. Si kamat gaya, Mare. Papanang? Ay na mapanak man iti balay da Sandra. Pasyarek man. Kasta ka di? Katwa na. Amang ano adarikrik naan na. Pasyaran mo ta. Ay, wan. Ure kas dyan ni Sandra. Kailiw ti kina Marites na. Anya? Totoo kaya. Iso nga inak man danunan iti balay da. Amangan kit dino na Australian. Ay naagan anukan ko, Mari. Apay day taram. Kaslamotan na antibiruro ko. Si kakit dimot kumari. Biruro kumot nga ibagbagam. Isumag! Agsarming ka, tapno makitam tilangam. Gimatangak ngamin iti sonros. Diyan nga'y kadakkilan. Kat kunak, iso ti kamayatan nga usaran tapno daras apo mo. Ngamni, kastoy matan tinagbanagan na. Anya? Ay nako. Mabalin ayam ti sonrox apang rupa. Kat kunak ano mayat. Ngamin, kabailan namot apapudawon ti bado nga daman tiyana. Rupan tokit din. Apay bado day tarupan? Ay, jakman amun, ibagakin ka. Impakat mo man ang tinalabas a kinalaing mo ako na akon. Ha? Ay na, kumari nalabas. Kasun ngay no kasanday tarupam. Awanan Ad-adan a pumangit ka. Salpagkit iti kastoy. Saan matan nga imbag ti rupak? Ad-adamat nga agsugsugad. Ha? Anya matan ti kastoy. Ay, gonggo na ma. Anya nga minagapong osaram ti sondrox di tarupam. Lakay ken bakit ta. Ngamawan pa'y napuota ka nagusar iti sondrox. Tapno pumudaw. Si kaman pa'y lang may. Malaos ton lakay. Saan kon nga ulitin day ngay naramid ko? Ay, saan? Kakagumatang iti sondrox di kolor. Barang agbalin na colorful day tarupam. Di kan tumod mapnag no niya ti adda kulay mo. Day tati ganabam. Nagbibising kan tumod nga na pumudaw. Ado a shortcut ngay magbagam. Anya nga ita? Nga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay.